After sekgale ka utlwa ba mfounela ra sa leyo. It was bad. Mme enwa o bolela ha molekane wa hae a ile a amohelwa sepetlele ka baka la mahlaba a sa amaneng ho hang le COVID-19. Empa le ha o le jwalo o hlaloseditswe ha molekane wa hae a hlokahetse ka baka la kokwanahloko ena. Ho tloha ka nako eo boitshwaro ba moradi wa hae a ho grade 7 bo ile ba fetoha. Ngwana ka na se right because very close le ntate wa hae, very close. So im affectile le ko sekolong. Ko sekolong ke ba mpitsa ba mplela ngwana ha right. Then ka izama ba mpatlela counseling for yena, but still ha so be right. Ditsebi di re bana ba phela ka tshabo hobane batswadi ba bona le ba bang ba leloko ba bolawa ke kokwanahloko ya COVID-19. Teddy Bear Clinic e boletse ha bana ba diperesente tse 10 ba phela ka kgatello ya maikutlo. We are seeing an increased incidence of children who are now symptomatic and are actually getting quite ill. But then this is also compounded by their fears. Moprofesara wa dithuto tsa ho enta University ya Wits, Shabir Madi, o boletse hore ha kokwanahloko ena e ntse e tswela pele ho tshwaetsa, bana le bona ba tla tshwaetseha ka bongata. This is something that could have been avoided. Yet we roll out our COVID-19 vaccines timelessly to high-risk individuals. So this is not just about citizens, it's about failure. It's about failure of us being active in terms of when we got the COVID-19 vaccines into the arms of people. Dithuso tse teng bakeng sa bana tsa ka nako e kgutshwanyane di kenyelletsa mananeo a ho thoba maikutlo.